Ate Barakwe. Joseph ang tirapan, Ketiadang Munduli, Akira Ebang Busiglo. Second, the protector of families. Alang Nipan, the Joseph la Jer Kumangno, Unung Yada, Jong Kayingasam, Kumba Mau Ulayada, Egalonging Wang Sam Han Nasret, Ulong Uta, Unok Sababa, Jong a Jinglong Pa. Oi Mau la Sumat Suker, Yakamaria, Jusu, Wala, Omde Nau, Oi, Kajing Tumu Long the Kume, Henry, Abba, Kajing Postil of Padi, Kajing Pojo Blade, Ulada, Oi, Ulada Yada, Unong Yada, Lada Yaga, family Nasret, Alangli Panke, the Hemrit upon Kilang, Tobang, Busipilo. Patron of the workers, May 1st, by Pius the 12th. Ya Joseph bakhuid la pulong yo kum ginong ya da jong ginong tre pro seper thai mat gaskim rom jong Joseph ginong tre galong shitre bana jamman la penulong la bu la sign de gine da pa bakhuid pio saba hadar o Joseph ulong jisa unong ya da jong ginong tre kabasao model of chastity and purity o Joseph ulong puta o kanok sang babha jong jing khot sati jong jingim kho jingim sati namar sis na lor bula tek tin bat kamaria o Joseph bula sumat sukharya kai lagum katha ya Joseph lagum khon pen happen san Henry o im sati o im sati nata o im kho tema ulong kanok sa yang ki baro ki Kristan ke samla ke samoy ke long pa